Normal kan yam ka nasli ala kontin barwan lingwa se me kan waro 9 TV channel en walle shanga jandang ro wi baro ka paying wan ron kina dang ro wi jandang ro wi de bakel report me killer ban lingwa se me bela update de update ni ya ka me shi tuo ka wudier ano bana ra che ka man dana tuo ngu gor ke wudier longono mo kir me yadit kana janka angut gor kane longo en o de kan udie de kan occupy ke longo shukelu bana report me bana jedin kel ka do badan en to ko keje and then again I will give a clear information ka warning me cha toba no ka kwi which dan ne mayut no take a warning me cha to me benwa ka kel bo gwasme no ka biya te kan itin ko gor ko no en dor me shi be information take a long ko bana jedin gwasame ko to kon ke information at one I take a thin many information at in kon to ka kobo kam kuma SSPDF kana kuma SPLA ayo gore jeno banner dan lat talk ngumle rode ki ngumi to ka SSPDF ka warning mit tede cha tobo ja kamnet kontin la deni ki jangten kontin nang wa kurno ukana kobo ukana dak ki meteri to ka ku kore nyam and then bana information me bana je linkel ka do badan en chalat kije ko gor kono ban dialti bana ka ngaje no to kene de ki ngum le rode gwaye chana je to gone ne kore choro lat pan ke information dan en chalat ki chiben ka ta dan en ci koro mo ci toga je bukon ngaji no nene an kor longo shuk wa kurmi di ci kormi tot ko jena kurmi dit ngai kone kume gore jeno dare longo shuk keli o mo dare je kep especially udir payam kon udir jen gwaza dana na menti ji aspila yotin gor kan gwaza mo de kan occupy keli so can all this thing kati cha coordinate netin content and werin tere wi ju especially politician and were tin content when me a joje tenye na ko ngai kon diala content la gwara ga social media kan kwarle kan gor ka ta dan weekend again o de keneri ana to de dil control ndob dan ko control ke je waken kuken dak ma cha kuken support again kwala gor no enji kenya mo ke liude jo fai aden tiping jane ajen da le rode nyogre de na me take nyir take til ko mi kon wi kone ne di al kon raje tama lat ke ne log dien ka dak ma char reng ma char ran reng ma char shi ko de reng ma char tene ne di security chicken men chale nuer chicken parwich cha jog dien shiaw chicken will gwanter chicken yam ni kan kule will chicken will ramadan la daman malagan wara kin eko ramo mo kuer mi sa no kon wari ngai kon diale te ram chi nyu re che dak ma char che je kwan e be ku laro reng ma chare kuer aduno nuer chinare ngai ke one thing akan were kore me chinare ngai ke one thing kon were mi chala do ram me ram jek e shilin karan e shilin ngungu la de ram me ram jek long e chene pen kuer jen logo je no ba na ba lele ne che to me jinbo bram mo bi chunyi bu ne ko jin che gorno dong te mu gwa mi dere jek bi chunyi no dere liu ki de jenak jen ta dan tem to gane chi nyir to chi go we chi na wona ko ba ram mo ba je kwit no ken yen men jek ken yen men mat no tele mi shi man mat gwa scale la beje long ko bram dit bi kwet mala tin jene deri mistake da lat karam mo deri jalat la do ke mistake sheriek mite mistake mishine deri lar ban mistake bi lar ka jowo dana chilin karam mo mitel mishi brar karam mo keninen chirka men lero den wala ka kan wer kon de kel ka jang cha ka luk lora ba yin bi la raji ki bi gwarba ko ngaje no ram me te kariek no me la raje ramomo den ti ki chuon ko deri look
ka ta dan raj ka ja do da kan ma char kana raj bana kula da ki be kula laro ne mete ne ko jen ta dan la to chen me la men ta me kan nuer ko na te ki juba la roi ran bene de ko ken jogo no ka yen terrorist ki ga yen ite motila tila nang na ko terrorist rami mo meneng na no yugo rami mo melaran mishit ke ji yugo jeno jin terrorist ko jen che goro dere shuku dere kashim ko ken ide ti shim ke shukir ma yadit tanien chaga yan ka gwade dan so dwaran ka mabben nyogone so nyu jeno shunke line kir la chiremi kogni road ko bi position bi kule jek ko an kir principal ke nodi minag nuari nitin kon loke je minag nuari ku jin nuara mo ti ke credit mi dit ba jimu ke position mi dit bu nuari ku tin kon ten gwas mo tin yana competition re duarun ko tema taram do kwanya lo belele ya kwar we jane no ajin kwar ba kwany bi bitu win nuar so ko bu nuari ku tin kon ten gwas be kula block ne kon guji no ti yan ka ti na competition and then bi dil nyo do no jin ajira mi mo bi ke joj ajen ta da natin ne di ti a can cha ku jogo no kwa wi kwa ke bala yen de ko nyin ka rodien bane in the long run barai na wi geno reng ma chare rami ji kare ma cha tan bi jogo no gure reng ma char rami le ne jen ke kwi kelu ti mu ko jen ta mu ko ro ala tam man lat ke win mon kelu lat ka no reng ma char alo ke je ni malbe tana lar ken reng ma chara chalu reng ma chara lure ti gien reng ma chara tenene ko ramo mo we reng ma cha luk ka jogra da dien na mo kel mi je kan wore mo kon ban gwasa me dan me cha ko ne ke 2013 to kon diaru dan bar tinaro wuch mi ci na jieno ne ke cha nang na ka juba nuari ci kan do nuari ke liu ci kan cross tika jal ka chokien ki ka tarbiyana tika kama tine di alwo long ka pagak me na nyur ka pagak tine di al tina do chala wang nuara ka rodin kan jor tandin tika ji ko to te tika na ke tina nyur logi ka do dan na niam ka kaneren kon luke dagma char no wal anote ka gwan kien ke panken te cha no gode ga kwere kan je reng ma cha te ram chala ro chi jindi akwer but chelet ka che position che maintain ka gwan ber no jen belere lon ka kwisa Sudan but no ri ken reng ma cha re kwen no ri de je wo ba na mo chi kwa dawo je manan te je kwer te je e dun we kele de ko chong no kon kore wada dana wa queen kwar wa je lat michi kono chulu ko shung kon kore chi jen karwa shunga ba shunga kene te ngwan ko kien te la rule te tin bo men gan were ko kien te de kwanya la kwar chire men taban de ngaine chi kwer kel karwa da kan were kwar man ke chi reng ma chala kwer karwa da kwan were ngwan kel wo me kan gwa da na na kwanya je kan ben cha de ngaje no ngungu de la kwer to no mo akel mi mo me cha bayen were right now amu kon ben gwaseme a shikir mi yadi te dop te jig me dan e cha SPLIO cha ja dap cha ja ko chola SPLIO ko SPLIO kam jarar gwade dan ti ko te to ga je ker ma ngai kone ko le dan to ga 2013 ke 2015 me cha mal me cha ju blat kiring ma char che te ja jogo no wire yoch te were wiki juba ke 2016 ti kon kor kone ancora mo kiring ma char cha nyoko mi jo jarar ti gare nuara tin wala tin ku nuara nyok bu kun kan influence ko do rejo cha tanen cha ka yan cha tanen cha ka tin so what happened ci dag ma char che to wur boka kwidien ne ka gwade dan yan kana je bana mo ci jana very important kan nuara ti te cha kwan a ci do re kwara ko cha wun men dag ma char cha ta ban lat gosde cha kan lol gar ko cha mu ko position men kwar ko kin la kwan nuara te ko position dit yelet ye charing ma char cha joj yeng ma char je ni wena South Africa cha wote kurun ka man me cha wuje no ti mal che bun mitering ma char lu njok cha 2018 peace agreement cha patan and within 2018 kan na chup kan ga da milet kan ga nuara ti kan a role ji kan destroy kelu ji kan role bin kiu ji kan destroy kelu the only place ma don ka destroy da la kopo
chuga di alti cha ka kep ne ko cholon walle in war ko so na money chuga te influence mi dit kan ware ko kana ka yo ban ngode compare ka ta dam no ka ring machar ko ne tin shi kan lo ne jeno ka kwar ram ko gane jela ngwa yu bu tu tomorrow bitela ring machar kan mala ranga ka ma tena ladno South Sudan a wego a self determination alat ke jem a South Sudan a jige tine lado ring machar kan contribute ko South Sudan kwala jige di independent kwala jige di ran kam ga credit de goda dan ngore teka kan nuare nashi mayor long ano baji jogo no jinti mu ga chela ko la dirjin ko rama mo shi denen la nyir rama mo long ko shi den menen logo nende ko jin guri position am tekeje jine ngum na ka je mo nuare all this thing chana ka experience already in tamre teka dan ko to kon nuare at dier ko ni tigbu kar wad jin point dier ken geje no ngak mutegum ngak mu la rajma ngak mu tene all these people katen a jwe ni jen kake bachira ande ngaje no jwe keje instead o dong de len yen kele ne je be goro jen be joj be chulo dotin run be lo gay be ju gor gwa dan ti tene cha dwer chine metene ne jen kwala rodi ci kon be shet ke jok ke jo ko jok ke jok ala mi se lok ke mi cha cham la jango karar nyok jen la lar ke no jok la lo je kungu che goro de kon chekena mon din dundu mi che lara o chi tok ya ko lar na me che tok tin de no bulo ben ke jog che ne la ti it bu we gwad me mi yut dong mi bulu njok ne la jen kere ma chalar ken we reng ma chare jen che na mu ke ko ne dia de ke chwa kware wich jin mu tor te ge jimo mu mi shite ge en ran ba chwa kwer jen ta shienga ko cha jik bo kwer odi bia wich bia cham bia na bia kamach bia longdun ke parun bia je use against them bia ro miet ka kwakten kon lat ken ko ken instead of jin bia kwera mo che do jok gajen ta me modern ta me chedetin mu wi tere jeno e mu che na kwera be na ba ka cham ngede no na mo chebedetin ka gwaden be ki gwaden me ta me teleja be de lene jin chi kwelo akot mera ram la pas la tere duare ba lene jeka miet ke jecheng tele mo dien milede woni jen ko yo miti chang kot ben and then bo lo akot bo ngi bo preach lo cham tin ko na kam ke je na me gur jijin bilet amen ko lo akot bonte men ken tiken ne no go anu bran betir bilet bro mit karwar ci bugi ni manan nun ke chan table ni je ka ci la de la ran kam ke kuer bai kam bi mi chu tong ne pe ni nat mi chu tong ne mai nat cha thok cha la let an gwa da mo mite mi lo ka den ba ji kon mo ke yo ba lu ma ba ku lu alo mo ji ke yo kwa ji bribe ke ba ji gup yom nyai mo yo yon den mo na na gor ka bi ku lat en mo karwa je ga chi mo ko ajen chala kwer mo kwer mi je en kwer mo che do jok mi jen ngod yen teno ne che do jok no ko chi na chicken yok minen ken chi wangen ken kala ka nyir dan nyir ka dag ma char en rami mo mite ka kuma spele ayo cher me lari ne kuma spele ayo ba e dab doran kon were a chi kon de abandon no matter what ko di jen na ka kon me kwa kon le jen side ku kwide ngu eno me de na lo tin ka mal ngu mi chi tuo ani cha ring ma char yo chi benda wich ka jen du na moni yen were ko biarun di moy ka mishale SPLA ayo jen kule te ka Sudan People Liberation Army in a position wala ke Sudan People Liberation Movement in a position jen kule tino ni minyo do di ajen pada me kele duno cha ulo ko no bi ma cha bu jok ala ran SPLA ken me be ka jang ken were ken nge mi chit kana me dung lo shuk ko cha gu jeno tin wer ngwan tela ji SPLA yo tigatin chere me cha alat ka nasir cha goro jen baje goro baje destroyed ken ba destroyed akume mela kume jane ke kume SSPDF are ko mo shikame shi alin korje tuok ne pan ke kurm di tuok pan ka tiang shi kume SPLA yo gwad me ke report dan sha no ko en raje ke information me sha no ke cha verify ke ne content wenamo ala kume SPLA ayo wache kume SSPDF che jojo kore nyam bo me chi tuok ne ke nyam no wal me chi ne ngwan che ga rior kane to kan were bane eno che ne ngwan chu ko kor won nyam che kan ne but kore mene
ano kana ko la no ping mun ndi jite ne no wa cha na cha ka kep men de ni de ni SSPDF. I don't know what's happening there, but information je gwa ba ko dide ko wate jang tu gutin tiken wa tu gutin ki do di ala to tu gutin me chai ne ma ke wu dier payam ko gore jeno baje ke wu dier ke lu ki lu ngoshup do chala do gwa me wa cha push back cha ke jojo so na me information me la rore man gula da la woni gwa me nen ke kwi mai ut report me chala gwa me mai uni kondi ala te pin kume te pin kirmi yadit ko ne ko la kwart ke pin kirmi yadit of course my would tell a core machine to walk tin kering much to walk tin mangai corner but cha right ko lat gwaseme amite George no cha udier mo cha je yuan match no natin kontin la de ni SSPDF ka chi de ni SSPDF che je ka kan JSPL ayo kan ngolon ka muju kan karar what will happen ka my would na mo cha civilian ko le jogo no de please take good care ko yen ala ko de ni cha gwano dong de rander teka na me it serves as a warning to the medan to go ngajbo naga nasser jala do minyina ne de kontila nuore ke civilian nuore aka jien adu ne tin kontila de ni korodien no ajena money cha warning mo cha to ko chebe pe ka udier ka roar ke report lat ke ko mi che beje lung de la kormi dit ke report an chalat enyok chi ngaje no cha new commissioner cha ko ngamai wut en commissioner mo boni la jeno dera mal dera jeno du no commissioner cha ko lora bank che madan ngai kono kuma kirmi yadi tajibu mun kwany bang television mabalat yani cha kwany ga cha ko to pan cha nene no cha commissioner mai u cha kwany ga cha ko ja to pan e wa u dier da den wote gutna la JSPL ayo wa ka yan mai ne wa de ko neno nyen nuwari ken nuwari SPL ayo ken SSPDM den kon te ka mai u ke ka faga ken nyenyo no so na me naga ngani in the end naga nuwar so na me da la kel bi ne jek warning cha to ko me ramla civilian a chile jal ka doblu ngishuk ki ka do mai wuda mo ko tede ni tegatin you have to be careful. It doesn't matter no ke dini ken tekel ga jimo mi jin civilian wo ro don gwada mo atinetin kon la dini aka da tin ko tek nen la civilian ce ke tek dini la ter kan mandan wi ken no gwa ke so na me dare we kai yeno no ne ka gwa se dan la udier shawana long kuma kirmi yadi no de ken buka dai ne ko ren yam du no che nyan then after that ke ken pet the teacher in alaka ke ci urudin mobilize te jango ke bunten kiner ko ken ci urudin mat ke lit wanung naka malakal ko kai ko ne area mi tele ko so kan de dial cha kan nung kan lungu shuk jeno dor cha ko to pane ken no e udier a dakka je ka taran ke alaka je ke report je jik tirman chalare gwasme wa kurse bech bad bana modi tel bana ka jige yo ko da le rode tup ko no le re ke tin kon lat ko rodien wana ka mandana twok dor shalke Yakobo before ken kon ka Yakobo still ka dor shalke me panyikang kanti kore chu pan kam kume SPL ayo ken kume SSPDF wa area cha occupied dini SPL ayo ke report an chano cha dini SSPDF cha ka joj no ke report an chano but can pay dan and cities nien kana konlat so right now right corner cha doromo cha je occupied again what about of course there is tension chairman an corner dini cha ka joj ke weni la nyok lu jog bane de ga joj ke de ga SPL ayo de ga joj so la tetin mo meni mo mi cha yo jog long ke jen report me cha kume SPL ayo cha la do jen che dini SSPDF cha ga joj chicken ngot and gwas money and me there we ko kondial de kon ling no another information we go no be a ling gwas me bala dunga ko chairman an chala ne won ako ba jen take a question ka jen gwas me katin konti lat ke kuma kirmi yadit nega gwade nan ci kormeje to me cha dini tun wan cha naktin en dor shal ka ma kobo te joje no che te katin wan te nyu da no te kare mu din mi ci to rewi ka kobo washi chorron wani ga pare which ke turu mi cha share online ka social media nyu do ci peng mi di te den ngaje je no kan kuma kirmi yadit kan ke report kan lat te report mi ci ka lat ke ta dana ci ko te to ga je du no che joje no ci ne rin wan ci gar ya jen minen yana tama ko rodin mobilize men channeling yaren mobilize ko wodi biken akobo biken nyoko me kep kanen no shiken de ni ke ngani murle chiken ke mobilize no bika ko biken yon ma special shi akobo town biko yani ne de ko de la nuer hal nueri ken biken go yon ma jo ki je wich tela civilian ko gor kan gat ko gor kan nok and then nyok biken nyoko jien
bikan bidinji la din SSPDF bike ne de konti la GSPLA ayo bikan ko ma nyok ka tong tongwan na me report mi chalat tan de wi ne mi ka le kwa ngole wa ken chicken kan ka agree komandan le rode ko tan de na wa dier kan go bolure ko ka tele mi jek ko sala ra tele mi cha nguna kim yadi ne de kon ko pe e kum Uganda ko di kum Uganda ke de ni ken la UPDF tigiti ka juba in case te ka kur mi bere wiki juba and then de ka mal juba tiak kan kon di aljen kwa kile prejir no jin gor no jin be mal bino ko sne me we lung ka jen ta gwe jen tama cha bugwa be beje lung ka gwasen be ko kur mi tetini shang be ngwang me ni kan GSPDF bi ka surrender abaro dien jako be kan kwar wi kwama mi chika kam chon dieno ana bi de kan ne joj so ki de jene joj bo be soon ka ta dan lat ka ngwa ka jen so akobo right now and take attention ko di ni SSPDF kan be gaben but ke tame be be ke lun ko chikan bijal ka torbiyeli ko ngai kon diale pinwe ka mi bete ka tuaki bete ka nil ko nil chiga chuba tama ba ka daga mas ko tandian chikan man chala ground force ka lung ngat kan ni torbiyeli kan renal ko jan ta dan la tuo we can no de kan whether kon GSPLA yo tende kan ga bugarenyal duno renyal chikan de ni chikan ga bokos de ni la tekan ga me mi chi renyal yoben de jebu whether dan and dong lakan mala bolon ko kon civilian tan but right now ko civilian ni ka ke refugee camp ka border Ethiopia be beje long ka ken o dong de ken civilian de ken ka bok so jenen ta dana gwi ko ne je kurje je kwan ka dini SSPDF ke report nyam but right now not yet tele information mi din mi cheben but akobo bedil te ka kur ka gwasen be ka tin kon te lat ke tin kon lat ko rodien ke ci kuma SPLA yo ci kala do ke ready anytime ko ngi ken oni ken joyrare e ma so bëgg luñ jok ne me de la jari po dana gore no de ñak ya kel ak mu daan le roda wasmene ani biya te gamal ban yo jikana the report bye